ngangekho nje kukhulunywa ngayo umuntu owaye umongameli ngalowo nkathi kwakuwubaba uMandela iphini lakhe ku ubaba Thobani konje uThabo Mbeki bese ngicishe ngamkhohle ibona abantu ababexoxa leyo nto ukuthi imali yaphi kuthengwa phi mina ngangila ngathi ngifika le kwase kuthathwa inqumo zaqedwa kodwa mase kuthiwa khona abantshontsha kwathiwa uZuma angazi namhlanje nokuthi kwakuxoxwana ngoba ngangingekho kwase kuthiwa hayi wenza ubugebengu nenye insizwa yala naye ayingekho lapha kodwa yena yasomabhizinisi angiyazi ukuthi ayenzani sengijahwe kwaze kwaphela iminyaka emibili ngijahwela ubala kuba njalo abantu uma bengakuthandi